Nah, Pak MRT di dalam pintu satu di Jelek banget. Jarang school, Kan kom tu jan. nanti kan tuh harus Pak. Pak. Aku tuh black. Oh, ano ni din? Naklet sklet pa ko. Abno istri badan patron pom deh. Wah, Arab. Ide kadang kalah SPD na patron pom deh. Sama ulang rem. Ada masalah apa? Hanani ulas. Kadang kadang hebat kita tuh ini pinang di alam. Enggak boleh. Udah di apa nih? Ini dia dah beli. Nih. Nah. Warung apa bang? Di tempat apa? Ayo tuh, nanti pada mesti ketujuhnya. Kita mau perlu percaya aja udah. Itu ini. Belum ngerti nak. Di pemeriksaan. Oh, blok. Jawe milih. Siliang tak. Tapi ya.